nikasema kwamba Yesu amefanya mambo mengi kwa ajili yetu, ili mimi na wewe tusifanye kazi ya ziada kuupata wokovu. Unaona, huyu jamaa angempa Yesu maisha yake leo hii, kwenye kigango changu mimi ningeagiza mwinjilisti ampe sala ya toba kwanza, si ndio hivyo wapendwa? Muongoze sala ya nini? Baada ya hapo ahudhurie darasa la ubatizo kwa miezi 3. Lakini ili uone mwana wa Mungu alivyo serious na wokovu kwa wanadamu wote, bila complication zozote, anamtangazia jamaa, leo hii utakuwa pamoja nami paradiso. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya wokovu ni ya Mungu, sio ya mwanadamu. Mwanadamu ana mambo mengi sana ya kufanya ili afikie kukupa msaada wake, na binadamu mwingine anaweza akawa na msaada na akakuonyesha msaada huu hapa, lakini sikupi.